Hey. Ezinwele zami zibuye zingidide nje. Cha. Lathi ichunu asohlupha bakwethu. Wathi utshathu ugodo laphana nginayo leyo clip leyo ngoyidlala ngelinye ilanga. Wathi utshathu ugodo inhlamba kwakuyilanguage nje yesinguni. Wathi uyeke nje manje njoba sekwathiwa inhlamba yokuhlambalaza kusho utshatha umakatayizi idudla yena lo owekade eyikholwa lalapha ya kuyi Jehovah's Witnesses ofakazi baka Jehova. Wathi bekuwulimi nje obelukhulunywa kuyisinguni lolu namhlanje esolibizwa ngenhlamba kuthiwa ukuhlambalaza. Nginayo leyo clip leyo. So lathi ichuna sohlupha ke bakwethu. Ake ngihlupheke. Ake ngikhulume ngale yandaba yama 2000 alotsholwayo ashadwe obaba asebekhulile ababizwa ngamakhehla. Singomakhanya sithi nina makhehla nina bobaba abakhulile enilobola lezi ingane ezincane sithi qhubekani ziloboleni zonke. Nami kube benginayo ingane esezingeni lokuthi mhlambe seyingaloboleka. Bengingasho nami ngithi ngilindele ikhehla ukuthi lizolobola ingane yami ngoba vele amakhehla iwona lobolayo njengamanje. Thina salobuli thina sesiyagibhida thina. Amakhehla alobola amakhehla. Uyabona? Sesisho ke aqotho amakhehla hayi amasemba amakhehla othuvi nje abakhohlakele. Sikhuluma ngamakhehla thina aqotho lawa afana nalawa enikhuluma nize ngciza amathe nina niwagxeka uma engabe lobola lezi ingane zama 2000. Ngithi mina ke ngisho lawo makhehla lawo ngithi makhehla keep it up. Ziloboleni lezi ingane lezi ngoba uma ningayiloboli nina ayayiqeda ama Nigeria. Ayayiqeda ama Nigeria ayinunusela ngemali yama drugs. Thina lezi zinto lezi soyithatha thina skipite nazo mani ngayiloboli nina amakhehla. Vele lezi zinja lezi azinasimilo. Uyabona? Nenza kahle impela ninabo baba ukuthi niqoqe lezi ingane lezi ngendlela eqondile ukuthi nilobole nithathe nihambe niyokhulisa amakhaya enu kanye noyihlobenu. Nenza kahle impela ukuthi niqoqe lezi ingane. Onigxekela ukuthi niyalobola just because of age. Ningitshelelene ukuthi ngithe kuye lo nigxekayo msunu kanyoko. Kusho thina singomakhanya nitshelwa yimi ningitshelela umuntu makhehla ningitshelela umuntu onigxekayo ukuthi ngithe kuye msono wakhe ya ngoba lezi zinto lezi zama 2000 into oqala nje ziyasehlula thina sizalayo ziyasehlula lezi zinto lezi. Kade niwabuka amavideo lana zibhunyela abantu abadala ngamanzi indlela yonke la eGoli zibabhunyela ngamanzi mabethi bayacomplaina zibafaka isibhakela zibafaka iqupha zishaya abantu abadala lezi zinto lezi ingane zama 2000 ziyahlupha. So ninabo baba nje enilobolayo sithi ziqoqeni impela ziqoqeni ngawo umendo lo. Niqoqa impela nje noyishayela umthetho laphana futhi nenze sure ukuthi lezi zinto lezi mase niqoqile zaba homakoti benu nizidominate lezi zinto lezi naziyeka izonifebela amalulwane lezi zinto lezi amabhabhane asibambeki lezi zinto lezi. Lento iqoqe uhambe uyoyigoyisa laphana igoye lento lena uyifakisa iphinifa uyifakisa umshuquli inqwaze ekhanda la uyicontrol lento le ngoba lezi zinto nje ziyehlula lezi zinto lezi ya
usho thina singomakhaya onigxekela ukuthi nilobola izingane ezincane ningitshelelene ukuthi umsuni wakhe lo ngoba lezi izingane ziyinhlula ziyehlula lezi izingane lezi zishaya abantu abadala zidla amasavana zidla insangu ngikhuluma mina ngale ngane zamantombazane lezi enikhulumela nize nigxiza amathe la nithi waya amakhehla elobola izingane fusegani zinja fusegani mgodoyi lezi ingane lezi yini engcono ukuthi ilotshole ilamakhehla kunokuthi ziqedwe amaNigeria eyinunusela ngemali yama drugs yini engcono amakhehla nosikhotheni abayihlaba lezi ingane beshintshana ngazo manginabangani nje abawu5 uthola ukuthi lento soyibhebha sonke soyi5 ngoba azina similo zinempene lezi zinto lezi enikhulumelayo uma ngabe lamakhehla eyithatha eyilobola eyiqoqa bageyina abazali bazo bageyina amalobolo nazo zivume ukuthi ngempela ngiyavuma ukushadwa ikhehla leli eliphambi kwami ningenapi nina mgodoyi ningenapi nina mchiliba nina ningenapi nina madusha nina ningenapi uma ngabe lengane ivuma ningenapi nina underage bokwenzani usukuphi wena lo underage wakho mbiza underage uma ngabe edliwa amaNigeria eshintshana ngaye lapha emafletini emnunusela ngemali yama drugs emthengela osavana emaclubini usukuphi underage usukuphi underage lapho lezi ingane zenu enikhiphe emakhaya nithi aziyofunda koThekwini koGoli zifike idayise ngomzimba zilale estradini zilinda amadoda ahamba ngezimoto ayithatha ayoyihlaba inikeze o200 nisuke nikiphi nina no underage benu ningazokhuluma umhlanzo nina ningazosikhulumela nje amasemba nitshelwa yithina singomakhanya nitshelwa ingqondo enqoba ngokuqhashaqala ogqokweni baqobela amaqatha seqolo maqede baqhaqhazela nitshelwa umbhonga nkunzi lemavavu umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ukuhlanisa amahlathi enhlanje nitshelwa yimi ngithi amasimba lento enikhulumayo lamakhehla aright awaqhubeka lobole lezi ingane ayayiqoqa imidlwembe lezinto lezi imidlwembe lezinto lezi nizalayo enithi niyayikhulumela nina mgodoyi nikhulumela imidlwembe ziyanishaya lezinto lezi zinamanye amandla ongawazi lezinto thina sikhule nje mina ngikhule nje ubaba uze wafu babe ngihlula mina ngamandla kodwa lezi ingane zama 2000 zinamanye amandla anzima kabi lezinto ziyashaya ziyanishaya lezinto lezi ziyanithuka ziyanishaya imali yenu leze eniyinika zona ithi aziyofunda zithenga ngayo amasavana bese idayisa imizimba zithole imali ezoqhubeka ithenga amagro manje inika imali zamagrosa zithenga amasavana lezinto ziyadakwa lezi nja lezi enikhulumelayo nini amasimba nje zidla insangu zidla okhokheni zidla yonke into lezinto ziyahlatshwa ziyabhebhana all together lezinto zenu lezo so underage okunuka inlo khuluma ngaye underage okwenzani uma ngabe ingane ilotsholwa vele ingane yentombazane mayizele izalela ukuthi ngelinye ilanga izolotsholwa maye makushaya isikhathi sayo sokuthi ilotsholwa ungenaphi wena kifi isiblo sosikhathi ingane na 16 years leyo ngane na 16 years wena iyakuhlula wena idliwa amaNigeria ina 16 years idliwa ilezi nja lezi eziqhamuka le eziqhamuka lena nemali yama drugs adla zona lezingane zakho lezi wena othi underage 15 years 16 years othi wena uyivikela emakhehleni alandela umthetho wesintu wokulobola nokuganiselana uthi wena ingane yakho ayingangeni kulo mthetho wesintu sayo ngoba uyigcinela amaNigeria ukuthi azoyithatha mahala ayoyihlabela emafletini ayikidnap ayithathe enzo human trafficking shiko Russia lazikhona zibhizi ziko Russia ziyaphayiza lapha awazi ukuthi bezenzani underage bakho laba ositshela ngabo klifu underage ikhehle lidala kangaka uko Russia ziyabhejwa le ko Russia zithanda izinto ngizwile nje mina ngixeka ama influencer likhona ni influencer